U srednjoj školi za informacione tehnologije predajem dva predmeta: elektrotehnički materijali i primjena računara u elektrotehnici. Pored toga radim kao profesor u srednjoj elektrotehničkoj školi Rade Končar. Rođen sam u Osečini kod Valjeva, završio sam Šabačku gimnaziju i studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo vezano za obrazovanje sticao sam u Elektrotehničkoj školi Rade Končar, već pomenutoj, u Elektrotehničkoj školi Zemun u Zemunu, a radio sam i kao predavač na Višoj tehničkoj mašinskoj školi u Zemunu. Autor sam i koautor više projekata, stručnih radova i elaborata koji su vezani za unapređenje obrazovanja. Aktivno učestvujem na akreditovanim seminarima, na stručnim skupovima i konferencijama koje su vezane za obrazovanje, za informacione tehnologije, računare. Pored rada u sistemu obrazovanja, imam i značajno radno iskustvo u preduzetništvu i to u oblasti računara i računarskih tehnologija. Kao mlad elektroinženjer radio sam na projektima i poslovima koji su vezani za obnovljive izvore energije, posebno u oblasti sunčeve energetike.